Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Marion Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 1947 n'igihumbi 1965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Itangiriro igice cya 14 umurongo wa 14 kugera ku wa 20. Aburamu yumvise yuko mwene wabo yafashwe mpiri, atabarana n'umutwe we wigishijwe kurwana. Bavukiye mu rugo rwe 318, barabakurikira bagera i Dani. Aburamu n'abagaragu be bigabanyamo imitwe nijoro, barabatera, barabanesha, barabirukana babageza i Hoba iri bumoso bw'i Damasiko. Agarura iminyago yose na Loti mwene wabo n'ibye n'abagore nabo n'abandi bantu. Atabarutse avuye gutsinda Kedorulawomeri n'abandi bami bari kumwe nawe, umwami w'i Sodomu amusanganira mu gikombe shave, nicyo gikombe cy'umwami. Kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu azana imitsima na vino, yari umutambyi w'Imana isumba byose. Amuhesha umugisha ati, Aburamu ahabwe umugisha n'Imana isumba byose, nyir'ijuru n'isi, kandi Imana isumba byose ihimbazwe, yakugabije ababisha bawe. Nuko Aburamu amuha kimwe mu 10 cya byose. We are kings and priests tonight. What difference does it make whether we have or whether we haven't? As long as we got God, we are more than conquerors. Turabami n'abatambyi uyu mugoroba. Byamara iki tubaye dufite ibintu cyangwa se tubaye tutabifite? Niba dufite Imana, turenze cyane abanesha. We are more than conquerors. We sit in the presence of God, in the fellowship of the Holy Spirit, taking spiritual communion from the hands of Him that testifies. Turenze cyane abanesha. Twicaye mu bwiza bw'Imana, mu busabane n'Umwuka wera, twakira ubusabane bw'Umwuka mu biganza by'uwatanze ubwo buhamya. I was he that was dead and alive again, and I'm alive forevermore. Amen. Sitting together in heavenly places in Christ Jesus. Amen. Oh, blessed be His holy name. Ati, nduwari warapfuye, ariko none ndi muzima kandi mporaho iteka n'iteka. Twicaranye ahantu ho mu ijuru muri Yesu Kristo. Yo, hashimwe izina rye ryera. What difference does it make? A tenor college, why should I care? Amen. They're building a palace for me over there. Of rubies and diamonds and silver and gold. His coffers are full. He has riches untold. Byamara iki? Ihema cyangwa inzu bimariye iki? Bari kunyubakira ingoro nziza aho hakurya. Amabuye abengerana, diyama, ifeza n'izahabu. Imitamenwa yayo yuzuye ubutunzi bw'agaciro. I met him one day when I come from the battle. I laid my trophies down. I ain't fought a battle since then. He fights them for me. I just rest upon His promise, knowing this, that I know Him in the power of His resurrection. Nahuye nawe umunsi umwe igihe navaga ku rugamba. Nashyize hasi iminyago yanjye. Nta rundi rugamba na rumwe nongeye gukora kuva ubwo. Niwundwanirira. Nishimiye kuruhukira mu isezerano rye. Nicyo gifite akamaro. That's all that matters. What else does matter? What can we do? Why taking thought can add 1 cubit to your statue? What do you care whether your hair's curly or whether you got any or not? What difference does it make? Mu by'ukuri ni iki kindi gifite akamaro? Ni iki dushobora gukora? Mu maganya yanyu mwashobora kongeraho umukono umwe ku ngano yanyu. Byabamarira iki? Kuba mwagira imisatsi inyerera cyangwa mutayifite cyangwa muyifite, cyangwa se muyifite cyangwa mutayifite, byamara iki? If you're old, if you're gray, if you're stoop-shouldered, if you're not, what difference does it make? Amen. Mubaye mushaje, mubaye mufite imvi, mwarahese ibitugu cyangwa se mutarabihese, ni iki byamara? Amen. This is just for a spell, a little space, but that's forever and forever. And as aeons of time roll on, as the ages roll on, you'll never change in this ceaseless eternity. Ibi ni iby'igihe gusa, igihe kigufi. Naho ibyo ni iby'iteka ryose. Kandi mu gihe ibihe bitabarika bizashira, mu gihe ibisekuru bizashira, nimuzigera muhinduka kandi muzambuka ibisekuru bye by'iteka bitagira iherezo. I'm so glad I met him. I'm so glad he gave me communion one day. That same Melchizedek that met Abraham coming from the slaughter of the kings. Byamara iki?
nishimiye yuko nahuye nawe, nishimiye cyane yuko twasabanye umunsi umwe, uwo Melikisedeki umwe wagiye imbere ya Aburahamu igihe yahagurukaga avuye kunesha abami. Certainly, the God of heaven, the Elohim, the great I am, not the I was, I am, present tense, and he blessed him. Nta gushidikanya, Imana mu ijuru, El Elyo, ndiho ukomeye, ntabwo ari nariho, ahubwo ndiho mu ndagihe.